Dibêjin zamanê berê padîşahek hebû, evî padîşahî dizît kir. Diz bû diz. Belkî ji wara zaf xerîb tê lê belê çê dibe yanî. Ji padîşaha jî diz dertên, ji fermandara jî diz dertên, ji hukümdara jî diz dertên ku destê wan bikeve kilê çavê insana jî didizin. Ca rojekî vî padîşahî xwe li xezîna dewletê qewman çi qas perê di qasê da hebe tev dizîn. Qurûşa qul di binê qasê da nehişt. Ka êdî çi bi wî pereyî kir, di Kurda xerç kir, her Xwedê dizane. Piştî ku qase vala bû, ev padîşahya hat qesra xwe û çend roj derbas bû, pere lazim bûn. İhtiyacê millet bi bal wî vaket û pere jî nemane û ev padîşahya hema çû viyalî û hat viyalî û mehdê wî reş û tarî kir mîne ewrê reş û mirov sîma wî dirênin mirov zane derdekî wî mezin heye di dilê wî da lê nayne ziman. Çend roja wisa li ber xwe da heta wezîrê wî rastî wî hat. Dema wezîr wî dît fehm kir ku rengê padîşah xerabiye meselekî giring heye di dilê wî da got ka ez jê bipirsim gelo derdê wî çi ye ez karibim çareser bikim. Hat ba padîşah got padîşahê min ev xêr et wisa xemgîrî derdê te çi ye xweş mira bêje em çareser kin derdê te derman kin ka êşek hebe dermanê wê heye ji xeynî mirinê ka derdê xweş mira bêje ez alîkariya te bikim ez wezîrê te me feyda min jî ancak vê awayî bigijite. Padîşah got wezîrê min derdê min zehf giran e. Derdê min zehf giran e got qurûşa qul got min di qasa dewletê da nehiştiye û îro jî pere zehf lazim in. Em nizanim ez ê vî pereyî ji kur bînim û peyda bikim. Wezîr got padîşahê min derdê te tev ev e got belê. Ê got eger derdê te ev bi tivî ji mira bêlev zaf rehet e. Got tu ji xwe dil min binêre û ez wî pereyî çawa ji vî milletî eddim hev. Wezîr rabû di nîvê bajar da ciyê ku millet zehf diçe û tê ji bona kar û xebatê xwe rêya ku zehf milletê da diçe tê li ser wê rêyê pirek ava kir pir koprî. Pir ava kir û wezîfedarek danî serê pirê got kî di ser vê pirê da her werê tê pera ji wan bistîne. Çûn hatina ser vê pirê bi pera. Millet jî mecbûr di wê rêyê da here. Ji bona îşê xwe pêk bînin mecbûr bûn ku di ser pirê da derbas bin. Başka rê tune. Êdî kî derbas bû perê xwe da wî wezîfedarî û derbas bû diçû dihat. Bi vî awayî çendekî zaman derbas bû wezîr hat ba padîşah got padîşahê min çawa ne? Peretên qasa hêdî hêdî gelo tije dibe yan na? Gemiya me hêdî hêdî bi ser avê ket yan na? Padîşah got wezîrê min wela te tiştekî zehf baş kiriya û ev perê ha got te pir çê kiriye û millet ser da çetê û pera de ev tişkî zehf rinde zehf delal e. Gelo millet dengê xwe nake. Qet nabêjin ev çi pere we daniye vê derê. İtirazan nakin gelo. Wezîr got na padîşahê me got ez vî milletî nas dikim. Em milletê ew hov e. Milletê ker û gêj e. Çi bînî serê wan qet deng ji wan dernayê. Tu li kêfa xwe binêre. Tu pera bijimêre got. Piştî demekî hindik ku derbas bû wezîr cardin hat ba padîşah got padîşahê min te bixwazî ez ê vî perê ku tê ez ê bikim di qat. Got tê çawa çê bikî? Got ka bisekine tu ji xwe re lê binêre. Got wezîrê me got tê wisa bikî tê vî milletî şiyar bikî em xweş nikarin ji wan xilas bikin. Bela xwe ji wan veke. Ev vega baş e îdare. Wezîr got na got padîşahê min got ez vî milletî nas dikim. Tu bisene ez ê çawa pera ji wan bistînim. Wezîr rabû wezîfedarek dî anî danî dawiya pirê. Got kî ji vê pirê derbas bibe tê pera ji wan bistînim. Yek danî destpêka pirê û yek jî danî dawiya wê. Çûn hatina pirê di cara tu mecbûrî pere bidî ji bona te herî werî. Ca kî diçû dihat perê xwe di destpêkê da jî dida di serê pirê da û gava derbas bûn dawiya pirê car din perê xwe dan û derbas bûn diçûn. Rewş bi vî awayî çendekî berdewam kir û pere jî xweş tê. Qase hêdî hêdî tije dibe. Padîşah gazî wezîr kir got wezîrê min ev îşê te kir got min ne bawere got millet qebûl bike vê tişta ha. Qet dengê xwe nakin nabêjin ev çi ye erê me destpêk fêm kir ev çi dawiya wê da tu pera ji me distînî. Qet îtirazan nakin yan na. Got na padîşahê me got li kêfa xwe binêre got ez vî milletî nas kim. Milletî hov e milletî ker û gêj e qet dengê xwe nakin. Wezîr rojekî got ez ê vî pereyê bikim sê qat. Rabû wezîfedarek danî nîvê kopriyê got kî were heta nîvî tê li wan swar bibe heta dawiya perê û tê perê xwe ji wan bistîne. Tu bêje ev ferman e fermana padîşah e wisa emir kiriye me ji wê emrî pêk bîne. Got baş e. Wezîfedar hazir hema tu berê wan bidî kur ji xwe tişin yanî. Ca rojekî millet gava derbas bû destpêkê da perê xwe dan. Dahatin nîvê perê wezîfedar li wan swar dibû heta dawiya perê pere ji wan distan û dema ku derketin cardin pere ji wan distandin û diçûn dihat. Her ro sê cara ev pere didan. Padîşah gazî wezîr kir dîsa
جرا گو وزیر من گو افتشتا وی پاشیه من بهیست من نباوره جبن وی خبری خیره بین گو از دترسم ملت آفات کی گرام سری مدا بینه تخت me هدی دهجه از وسا زن دکم کو اجل منو تش دستی وی ملتیه که او چه ظلامت دانیانی وی کوپری و لوان سوارد و اف حقارت افرو رشیکی مزنه افتا چه جسارت کرد ملت دنگ خوانا که یعنی نابجه اف چه خیره اف چه شخص المسوارد به وزیر گو پاشای من دف جوان برده از وان ناست کم گو ملت کی هو شیار نابن تفت خودانن تشخورا پرابج میره چندکی زمان در باس بو روزه که پادشاه خو شیار به سر صبح بدنگ قیر و قربالخ دید گوا عالم تفتو بیل بخچه قصراوی ترسیا و لرزی دستولینگوی لحف کتن در حلقازی وزیری خو که گو کاوره اف چه بلاوی تب سر مداشا ها تشتا کو اجت ترسیام ایرو اواها سری مد کار اوا ملت تواتی داره دماغ اوان جدی اف تشت قبول نکر كهرت تشوا چارسر کی تشوا صاف کی دکرم که کامش وان تشتا جوی بلای ما خلاص کرد وزیر گو کابسک نه پادشاه مزار موارا خبردم کادر دیوان چیه ام پیشی گوی خو بدن وان همه چارسر کنه گو باشه کرم که هر كهرت تشوا چارسر وزیر هات لرم کو ملت تباتیا بخچه قصر پادشاه و بدنگ بلند و بقیر و قربالخ وکی نها کو ام بین پروتست کرد وزیر گو خیره هناتنا چه اوانجی چند حبی روسپی دانی بون پیشیا خو جبونا به وزیر خبر بدن هاتن همبری وزیر جرا گوتن وزیر ما گو امج خدمتا و گلکی ممنونن خدمتا و ضعف قنجه ضعف رنده لبل قصورک ت ایش وداهه ام خوازن هون ویجه تمام بکن وزیر گو چه قصوره گلو کاج مرا بجن ما چه قصور خستی ایشی خو اوان روسپیا گو وزیر ما گو وگا دسپیکا پریدا گو امپری خودن جوارا وکی شیری دیا و حلال به گازن دا مجویتنه د داویا پریدا گو ام دیسا پرادن گو اوجی وکی شیری دیا و حلال به تو گازن دا مجویجیت لبل افجارا پاشی و تا وظیفه دار دانی نیوی کوپریه ایکو تی نیوی او وظیفه دار لپشت آوان سوارد به حتی کو دچوی داتینه و تی اویدن ایشوان عجلانه ناگن ایشی خواه زحف دسکنن دسره دا زعف دسکنه ام دخوازن تو چند وظیفه دار دنجی بینی جبونا اوجی لوان دن سوار ببن زعف ملت نسکنه زو در باس ببن و هرن ادا خوازیا مجوه افه اون ویجی بیک بینن مالا واوا پشتیه گوتنه وزیر هاش پادشاه را گو آه گوتت بینی نوسایه گو اف پروتست آوان اف غیر و قربالغ آوان تفش بوی وی قاسی و دبی چند حبه دنجی بشینی پادشاه گو وسا گو بله ایگو سطح وظیفه داره دیجی پیشن نیوی کوپری و برا هما کی چو هات و برا پشت آوان سوار ببون پریوان جواب استینن با خوده وی ملتی گو حق کریه و تشیاریا وی ملتی تنه ملت کی کر و گیجه هوه و جوان رایا باش اوه و ام ناملی وان سوار ببن وی پری جواب استینن گلی برانا گوتنه پیشیانن دبین حتی مزنه و سلوب خوارنا وی جلوب یان دبین حتی مزنه و سلوب حال وی ولوب گازن دو لوما جخوا بکن جشخص خوب کن هون چوابن مینا و بین سرسری و دما لپشتا و سوار ببن جی بیکی خوش ببن لورا سوجه وی اف گوتنا من وصیت توصیه و نصیحت جبونا نسلا کو بی هایا خوشخوا بینن و اتفاق دناف خدا چه بکن و هشیار ببن گاوی خوا ساغلم باویجن یان جی هونه بکوین بن باندورا هنکی وسا کون تجار جی کولتی خلاص نبن دبین جی پادشاه پرس کرن گوتن اف پادشاهتیات حتی کنگه وید بردوام بکه جوان را گو حتی که اف کریتیا و دوام بکه پادشاهتیا میجی وسا دوام بکه